Sada. Napalabas, apaman anaamuan ni Nana Simang anayakaran iti ospital iti lugardan ni Albert. Kinid daw adagos ken kuana ni Laika, akayat na amakita ti lalaki. Agkedked kumatibaket, ngem awan tinaaramidan na, idi napanlatan ni Laika. Inawagan nga rod ni Simang ni Don Amado, ket impaka muna ti amin, iso a kinasarita adagos ni Don Amado ni Don Fausto, tapno isupay lang ti makamu amang sabat ken ni Laika itirwar ti ospital. Kabayatan na, saan ang maumuma ni Doña Caridad ang makisarsarita ken ni Albert nga uray awan puot daytoy. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapaulwan. Sada. Sa anak apo maanawa dito'y sibay mo, iho. Agtali na udak dito'y, agingga nga agsubli ti puot mo. Banbantayan ka, Albert. Amok nga ado ti saan da anak kinkinawatan. Ngamtilaang kayat ko, sumayaat ka, kanti masakbayam. Iso adinak mo't siguro mapabasol, no adda dagiti kayat mo alaplapdak. Ngamin, kayat ko anasayaat, kan napintas ti masakbayam. Ngam ikarik, anak ko. Makalasat kalakit di. Diya akong tubngaran ti anyaman akayat mo. Isu asapay la kumata lumaban ka, Albert. Diya kayat amapukaw ka. Di kantun lapdan, iti anyaman akayat mo. Basta agbiag kalakit di. Sir Fausto, apay adita matlaangan mapani di ospital. Sigun ka ni Amado, saan nakayat ni Caridad a panawan ni Albert, balasang ko? Sir? Saan nakayat ni Amado nga adadake sa mapasamak? Ang mga noon niya man ang tiaramidan kan ka ni Caridad, iti kanito ang makita na kay Jay. Nakasaganak iti uray anyang haramidan ni Senyora. Tinapatag kanyak. Makitak ni Albert. Iso apa nga asiyo kuma. Ituluddak nga isubli di ospital. Laika. Awan anyaman na kanyak nga uray anya pa'y ti aramidan ni Senyora. Ti importante kat makitak ni Albert. Una yan na nagtanok ka nga gayat, balasang ko. Pangasiyo, sir. Laika, agtalag ka kanyak. Aguray talang iti uray no sumagmamanupay a minuto. Patsik ang may pamuspusan ni Amado ti amin. Iso nga aguray tako ba? Apay akas tuyak ita. Nawaya ako maamang doktor kadagitoy apapeles. Ngam, apay akas lamang konsensya ak. Wenno, jak la maliklikan mati agdanag para itigayem ko nga agnangabit itakan patay. Imposible mat ngamin ang makonsensya ak ang mga ramit iti kastoy. Idinto ta talaga a plano konda itoy. Addan dagiti papeles nga imunan ana doktor ko. Ket rumbeng la ang makumplitok ti amin. Tapno kukwa kun ti san ni kwadamis ti. Ikagumaak apunasan iti isip ko. Ti amin ang makalapad iter aramidek. Ituloy ko kit di daytoy. Tapno malpasan ti plano. Nabambanog kahan, Caridad. Manipod iti ospital ang nagapuan ni Albert. Awan pa'y apulos ti inanam. Ang mga nuan niya ti mapasamakan ka. Awan anyaman na daytoy, Amado.
Ti importante kat mabantayak ti anak ko. Jak kayat nga agsubang ta. Ngam pangasim. Kasyam ko matibagim. Jak kayat nga da mapasamakan ka. Anya, Aging gayta. Delikado pa'y laing ti kasasad ti anak ta. Jak kayat nga damot dakas ang mapagtang mo. Isu asya kung ti agpakpakaasikan ka, Caridad. Aginanaka kuma. Uray apagbiit laeng. Kinid daw ko kinimisti ano mabalin. Kuyugan na kapailang nga agawid. Uray mapan kalaagi na nabiit. Kalpasan na, agsubli kamot laang ditoy. ngam ti anak ta. Saan ko abaybayan ni Albert? Sakpay lang ti agtalinagad dito yung ospital. Apaman ang makainanaka, agsubli kamot lang nga dagos ditoy. Ti importante kat adda inanam. Tadyak kayat nga dadakas ang mapasamakan ka. Sa dino ti ayan mo, Dan. Adak dito opisina, Misty. Kunak man no dinak panawan. Kunak no kuyugan nakbayag ti kadak dito ospital. Misty, nakita ti jar mo itay bagbagaan ka. Amok ka nakaungod ka kanya. Ngamlinapdam lang ti bagim. Among mo tadyak malapdan ti agdana, may papankin ka. Iso bagbagaan ka. Ngamjak mo't kayat ti agbalin alapad, iti kayat mo nga aramiden. Dan, Kan maysa, inawagan nak ni Papam. Kuna na anas kan nga agtali na edak dito opisina. Tama ka no tarum so aparikot. Sana balik ano, napapanmut lang ni Papam dito ospital. Isula ka nun ti kadwam. alang arod. Pasensya ka la kuman kanyak. Sige, di kagda nagtagan nada. Kasla nakarkaro mo't ajak makaasidag ka ni Albert. Gapo taing kuyog nakmatan ni Don Fausto dito eh. Madandanagan ako na yan para ka ni Albert. Makamuditan. Aglibasak. Laika, Sir Fausto, itay payapalpaliiwan ka, iha. Sir, Masirok ko, no anya ti pampanunutan. Agimsan ko ma. Ang mga no nakarkaro adakkel agulo ti mapasamak. Sursurwam ko mati aguray. Mabit lang. Ni Amado ti umawawag. Mabit lang tasong batak. Naimbagtan na alukoy na kayo ni Tito Amado, Tita Caridad. Adamot punto ni Amado. Narigat mat nga agpaiso no pati siyak, adadaka sa mapasama kanyak. Gapo itinalawos sa panagdandanag ko. Tita, Ngamsaanak nga agbayag iji balay. Agsukatak laang, kalpasan na, agsublita kuman adago si Diyo ospital. da kayo ti masurot, Tita. Tila ang importante kad makaina na kayo uray apagbiit laang. Sangit kayo ngamin asangit ija ospital. Tsak malapdan ti bagihik. Uray mat siguro si ka. Madanagan ka saan ka din. Jak ilibak, Tita Caridad. Talagaan nalaos ti danag ko. Gapo iti kasasangad ita ni Albert. Jak maliklikan apulos ti agdanag. Senyor, Laika, balasan ko. ayan ni Albert, senyor. Laika, ikarim kanya. Apa man na makitam ni Albert, nasken nga agawid kan, ha? Anya, senyor. Laika, amok no anya ti marikriknam. Ng maawatam kumamot ti sitwasyon. Diyak kaya tadumakkel ti parikot. Siguradong agpungtot manan ni Caridad no makita na ka. Kaya't mo ka di adangran na kamanan. Awan anyaman na kanyak, senyor. Tinapatagkat ni Albert. Laika,
Nakasagana iti uray anya nga aramidan kanyak ni senyora. Uray pa'y patayan na kon. Basta di malapdan nga umasidag ka ni Albert. Una yan na nagtanok ti panagayat mo iti anak ko, Laika. Senyora, pangaasiyo kuma. Ayan ni Albert. Ala, umay ka. Kuyugan ka itayan na. Itay kami payla nakasangpat kinit Tita Caridad. Ngamjak payla nakita day chay alay ka. Ayan na nga ta. Nilaang bakit simang tinakitak. Kat madlaw pa'y akas lakit din palpaliiwan na tigaraw ko. Amangan no inlemang namanan. Amangan no binilin namanan nga agpupok laang ijay silid daday chay alay ka. Wano? Amangan kit dimat no awan ditoy. Amangan kit dimat no adday ja ospital day jay alay ka. Ha, saan ang mabalin daytoy? Mapan ko kasarita ni Tita Caridad. Ipakaamok ken kwa na ti atap ko. Nagtanok ti panagayat ni Laika iti anak ko, Panyero. Urayan niya kano ti aramidan ken kwa na ni Caridad. Tinapateg ket ni Albert. Awan dua-dua, Panyero. Talaga nga anak day di Salome ni Laika. Fausto. Natanok nga gayat ni Laika. Kapadpada matlang day di inana. Natanok nga gayat day di Salome. Siyak tinakapanagnak iti dayta, Panyero. Pangasim, Panyero. Saan ta ko man napagsaritaan, Pay? Panyero. Mabalin ka di, Panyero. Pasensyakan, Panyero. Diyak lang namin maliklikan tipan nakalagip ko iti napalabas. Gapo iti nakitak akinatanok ni Laika. Albert, jakla ni namnama mapasamak kan ka ti kastoy. Isumot lagayam akas di sa sakbay apimanaw ka. Isumot lagayam akinunam. Ano bilang taipulang muntipulod mo abiyag? Kat balunam ti panagayat ko kan ka. Jaglayin pagarop ama disgrasya kamat gayam iti papanam. Namang mangagnak, Albert. Pangaasim. Di nagpanawan. Lumaban ka kuma. Diyak kaya tamapukaw ka. Tadyak lakad di kabaalan. Pangaasim ko matalumaban ka, Albert. Di nagpanawan. Diyak mo noon niya ti aramid. Kiti ka nito amapukaw ka. Isa pangaasim ko ma. Lumaban ka! Delikado da ito'y, Panyero. Sigurado nga agwalan ni Caridad, numadano na dito ospital ni Laika. Nang runa numamuan na pinalubusak ang napanitayan ni Albert. Apay ngamin, Panyero. Kaawag launay ni Simang. Nadlaw da Caridad ken misti tikawan ni Laika iji balay. Isungawan na aramidan ni Simang, no di tinagpudno arimuar ni Laika. Gaputa madanagan kini Albert. Anya. Delikado da ito'y. Kasaritam ni Laika, Panyero. Pagparangan tayo adi na pa'y nakita ni Albert. Sakton ti makamo kini Caridad, no sumangpet da kini misti dito'y. O sige, Panyero. Aramidak dayta. Agyaman hak, Panyero. Laglagi pem. Uray anya ti mapaspasamak. Sana rumbang aklunan ni Laika pinalubusak anapan itayan ni Albert. Iti kasta, maliklikan ti dakdakkel a parikot. Ken saan metla rumbang amamuan ni mistitar aramidan ita ni Laika. Iti kasta, saan agumuraken ka ni misti.
Talagaan naturad ken napuskol ti rupa dayjay ababaw nan Tita Caridad. Misty, Agaluwad dayjay apaman amakitak iti ospital. Talagang isagunot ko. Di nakmat siguro mapapasol, tita. saan, Misty? Nga mabalin ka di. Di kumapay panagmanehom ti into naram. Nas ka na makasublita pa iti ospital. Ang mga nuan nyakid di ti mapasamak ka data. No kastakit din nga agpungpungtod ka. Bayat ti panagmanehom. Siya kung tagpakpakasikan ka, balasan ko. Iti kasta, saan naman ayunan ti parikot? Sir Fausto, Saan arumbang amaamuan ni Caridad ang naggapukan itayan ni Albert? Saan mo't arumbang amaamuan ni Misty na ito'y? Ti panang tultulong ko ken ka. Iti ababa sarita. Saan arumbang amaamuan dati ka dampay laang dito'y? sir, lading itek. Ngam awan anyaman na kanyak nga uray anya ti aramidan da. Anya, iha, isungay nawis ka pay laang dito'y unag tilugan ko. Tapno makasarita ka na imbag. Pangasim ta dumngag ka. Saan kumanatang kan ti ulom? Iti kasta, maliklikan ti nakarkaro pa'y aperikot. Ipangag na kumalay ka. Malukoy nga ta ni Don Fausto ni Laika. Gagayen, di uliwayan adenggen, tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Sadag! Sadag! Napalabas, bayat ti panangbambantay ni Doña Caridad, iti awanan puot nga anak na iti ospital. Insawang daytoy asaanan nga agbalin alapwed pay iti anyaman akayat ni Albert basta makalasat lakit ni daytoy iti paggad. Iti panagsarita da amado ken Caridad naalukoy metlang ti Don ti asawa na nga agawid pay laeng tapno makaina na. Ni Misty nga rod tinangkuyog ken ni Doña Caridad. Iso anay kan iti gundaway ni Laika anang sarungkar kani Albert. Kabayatan na, may saabanag tikinid daw ni Don Fausto ken ni Laika. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapaulwan. Sadag! Sa narumbang amaamuan ni Caridad ang naggapukan itayan ni Albert. Saan mo't arumbang amaamuan ni Misty ti panang tultulong ko ken ka? Iti ababa sarita. Saan arumbang amaamuan dati ka dampay lang ditoy? Sir Fausto, lading itek. Ngam awan anyaman na kanyak nga uray anya ti aramidan da. Anya, iha, iso nga inawis ka pala dito'y unag tilugan ko. Tapno makasarita ka na imbag. Pangasim ko matadumag ka. Saan kumanatang kan ti ulom? Iti kasta, maliklikan tinakarkaro pa'y aparikot. Ipangag na kuma, Laika. Lading itek, Sir Fausto. Oh, anyat ka't mo sa wen. Kayat ko ang makasarita ni Senyora. Takid daw kan kuha na ano mabalin. Bantayak kumamot ni Albert dito ospital. Aniya, Laika, amom ka diti mabalin nga ibunga day ta aplanom. Sandak mat siguro ang mapabasol, sir. Kayan ayat ko ti agngangabit ka ni patay. Kayat ko nga dak iti sibay na. Tapno uray anyaman ti mapasamak kan kuha na. Kat may pariknak nga ay ayat at unay. Laika, Iso alading itak, Sir Fausto. Ngam nakaikadang akon. Diyak samiran nga uray anya pa'y ti aramidan kanyak ni Senyora. Makaamuditan. Basta agpakita akan kwa na. Kat
Kidawag, abantayak kumamat ni Albert. Saan ka naglibak, Amado? Amok na adda dito'y nilay ka. Anya kamatan karidad. Mamati ka kumamat kanyak. Awan dito'y nilay ka. Awan nilay ka ijay balaya. Sigun ka ni Simang. Di na nalapdan apimanawa. Apaman ang naamuan na. Anaya ka ron dito'y ni Albert. Siya konti mangibagbagakan ka. Jak nakita dito'y nilay ka. No amo ka kasta ti plano nilay ka. Saan ka kuman adi nagulit ang nagawid nga ginana? Saan mo kumaan amuan nga awan ijay nilay ka? Amado. Patyan na kuma, karidad. Nubilang lang. Ang mga makatulong nilay ka. Tapno sumaya at ti kondisyon ni Albert. Anya. Anya ti kayat mo asawan. Karidad, kaayan-ayat ni Albert nga anak ta nilay ka. Kadagiti gundaway akas ita. Panagkunak. Kasapulan ni Albert iti sibay na ti kaayan-ayat na. Anya. Sapay kumata di ka agpungtot, karidad. Ket no bilang tao may agpakita ng agpaiso dito ospital ni Laika, sapay kumata maawatam ti sitwasyon. Takas itimbagakon. Para iti anak tati amin. At dan pakaamo ni Amado. Ngamlaglagi pumlay ka. Di mo dakdakamatan iti uray asino man kadakaridad. Anagapukan iti ayan ni Albert. Ha? Tano saan? Ni Amado ti madaksan. Uwan, Sir Fausto. Kinurayan niya ti mapaspasamak. Saan arumbang asong batam ni Caridad. Laglagi pa yung maiso ti ina. Ket uray pa'y nukunam akaayan-ayat mo ni Albert. At dalata ka ni Caridad ti amin akarbangan. Uwan, sir. Kagrunan ti amin. Liklikam ni Misty nga anak ko. Amumon no niya ti kabalan nga aramidan ni Misty. Diya kayat nga garamid manan iti anyaman apakaibabainan dito ospital. Laglagi pag ti amin nga imbagayo, Sir Fausto. Kat agyaman ak iti tulong nyo. Aganad ka balasang ko. Agyaman ak, sir. Iya, inarakop nakmatan balasang ko. Kaya't ko lang ti agyaman, Sir Fausto. Agyaman ak unay ti tulong nyo. Agpada kayo ka ni Senyor Amado anasingpet. Awan anyaman na balasang ko. Alan, dumsaag kan dito ilugan ko. Mapan kan dito ospital. Sumaruno akmet laang, tapno saan anakadkadlaw ada tagayam tinagpuyog. Naimbag man tay may kamatlaang dito'y, Dan. Among matadyak mapagkid ka ti kayat mo, Misty. Dan, Kumusta ni Albert? Adda ka nin development iti kasasaan na? awan pa'y. Iso pa'y lang ti kasasad na. Ngamsa pa'y la kumata makalasat matlaang iti paggad. Diyak kayat amatay ni Albert. Amok day ta. Dan, Ngam no bilang lang. Adda ka lang dito'y, Misty. Laglagi pam day ta. aday ta kamanan. Umay kaman kiti. Pumanaw tapay lang dito ospital. Kuyugan nakpay lang, Dan. Aging gayta. Diyak pa'y lamalipatan tinakunakanyak ni Amado. Makatulong ka no. Senyora. Pasensya kayo no daak, senyora. Diyak lang amin malapdan tiriknak. Awan ti daka sa panggap ko, senyora. Kayat ko lang kumabantayan ni Albert. Nung mabalin.
Anya. Anya ko matikar bengam amang bantay kan kuana. Agpakpakaasiak, senyora. Pangaasiyo kuma. Pumanaw ka pa'y laang ditoy, Laika. Nalawag mat nga tatimbagakan ka. Pumanaw ka pa'y laang itisang wanak. Ang mga nuan nyakit diti maaramit ko kan ka. Madanag anak panyero. Basta agalerto ka laang panyero. Iti kasta. Malapdan tano bilang addaman dakas ang mapasamag. Wen panyero. Sapay la kumatasan nga agaramid iti may kaniwas ni Caridad. Panyero. Sapay la kumata din natangaran ni Laika takaasimert. No dangran na nilay ka. Makamuditan panyero. Gamsyak ti umuna amang lapad kan kuana. Panyero? Di nakmat siguro mapabasol. Jak itulok adangran na nilay ka. Apay adito tinapananta, Misty. Di mo ko na nga aginom ka. Podno adandanin sumipngat. Ngam panagkunam ka di, kat makatulong ken ka, no aginom ka. Kaya't ko ang mailiwliwag ti dudukot ko. Ti amin apang panunutag. Iso akayat ko niya ginom. Misty? Kan may san? Adda ka mat saan ka di? Imposible man abay-bay anak. Iso apang nga asim ta di naklapdandan. Talaga akayat ko ti aginom. Barang no uray kas-kasano. Kat makalipatak iti uray apag kanito laang. Naimbag mata di mo pinagsasawa ni Laika, itay inasitgan na ka. Amado. Kasta ti kasayatan, Caridad. Agkalma ka. Saan na makatulong ti panagpungtot mo, ita ka nito. Agnangabit kan patay ti anak ta. Ket masigurado ka saan na makatulong, no pagaryem ti pungtot mo iti padam a tao. Amado. Caridad. Apayan apasama ka ni Albert ti kastoy. Jak masungbatan day ta, Caridad. Jak amo noan niya ti makagapo. Diyak kaya tama pukaw ti anak ta, Amado. Diyak kamaulan. Uray siya. Jak lakit di kabailan no mapukaw ni Albert. Isong arod nga raramidak ti amin. Amado. Ngamnas ka nga kararagta. Awanan ti sabali pa ang makatulong iti anak ta ita. No saan natin namarswa. Iso asaan arumbang nga umibatakan kwa na. Talaga ka di adesidido ka nga agtalay na dito ospital, iha. One, sir. O mga numarigatan ka, balasan ko. Nang runa kat adda ka lang dito'y labi. Saan kamot abaka si Deg iti ayanda, Amado. Tamumutan. O mga nonya ti aramidan ni Caridad. Uray pa'y agtali na adaklang itirwar ti ospital. Kabaalak, sir. Anyan. Una yan na nagtanok ka, Laika. Sir. Talaga ang nakasagana kang agsakripisyo para lang ka ni Albert. Ay atak ni Albert, Sir Fausto. Iso asaan arumbang apay bayak. Kat pakawanandak ko ma. Apay iha. Anya ti makagapo. Apay ngagkid daw ka kanyak iti pamakawan. Amok ngamin nga dan saritaan nyo ka ni Senyor Amado. Maipapan ka da Senyorita Misty. Shh! Di ka nagsahupay, balasan ko. Pangasim. Sir, Ti kapatgan itakat ni Albert. Isodyak kayat ngagsao ka pa iti anyaman anam na maag.
makapasakit matlang kan ka. Agyamanak, sir. Talaga akas ka ni Senyor Amado. Nasingpat kayo man. Jakon mas daaw no apay anasingad kayo adwa. Taagpada kayo ngamin anasingpat. Nabartakan, Misty. Saan pa yan? Hindi nakapagdanagan. Ang mga numasobra am taginom. Saan? Danag mo na yan. Palpalagipan ka laang, Misty. Saan arumbang ang makaaramid ka iti nakarkarukit din apagparikotam? Day takat ti kayat ko kanya. Ada ka akanayon. Amang palpalagip kanya. Misty, Among dan. May mayat ko ma. Nasikalaangan ni Albert. ha? Siguro. Diyak pala sa parikot. Nasika ni Albert. Anya. Amin. Kanayon nga isakit na. Kanayon nga dakay tisibay ko. Kangrunahan ni ti amin. Patpat ka na ko na eh. Ha? Anyan. Tasaan asika ni Albert. Gaday ta. Ti makapaladingit. Adalaman ti Rabi Albert. Nga magingay ita. Awan pa'y lahang tinapintas nga impadamag ti doktor. Maipapan iti kasasaad mo, anak ko. Agingay ita. Demi pa'y laam mo, no anya ti pagbanagam. Nang runa kanyak nga inam. Siyak ti kang runaan nga apiktado. Iti kasasaad mo. Albert, anak ko. Sapay la ko mata makapuot kamatan. Pangaasim ko ma, anak ko. Senyora, Anya ti aram idam dito ay. pakawanan dak ko ma, senyora. Amang ano kaya tiyo ti aginana? Tamang ano adakit di mo dakas sa mapasamak kada kayo. Awan bibiyang mo kanyak, Laika. Pumanaw ka ditan. Nagasugan ni Albert. Makapuot nga tan ni Albert. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapauluan. Sada, insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria, ken itimat direksyon, Jun Ribotazo. Musika ken computer recording technician, Mark Molan. May sapay as sagot kada kayo ti NPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.